Manastir Osovica kod Srpca obilježio je praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Za vjernike ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, koju je prije 3 godine bratstvu manastira Osovica blagoslovila carska larva manastira Hilandar, jedna je od najvećih nacionalnih svetinja. Pa da vam kažem, ovo je nešto posebno što se događa kod nas, to nema u čitavom svijetu. Mislim, današnji dan Sveta Bogorodica Trojeručica, daj da Bože da nam donese svu sreću i zdravlje svima koji se njoj obraćaju. Za mene znači puno, s obzirom da je i ikona Presvete Trojeručice ovdje i njoj treba da se poklonimo, a i 10 godina je od otvaranja manastira. Episkopi Banja Lučki Jefrem i Budimljansko Nikšić i Joanikije povodom 10-godišnjice obnove manastirskog kompleksa osveštali su trpezariju sa konakom. Za nekih 120 ljudi otprilike koji će koristiti tu narodnu trpezariju zajedno sa nama kad god se sastanemo i saberemo ovdje na svetim bogosluženjima, onda zajednički poslije se na tim obredima, na tim ručkovima sretnemo u toj narodnoj trpezariji kao što smo do sada to radili na Trijemu koji je predviđen za ljeto i proljeće. Tokom liturgije episkop Banja Lučki Jefrem rukopoložio je u čin jeromonaha sabrata Svete obitelji manastira Osovica, jerođakona Ilariona.